Hey everyone, welcome back to EdToon. Today we've got a packed episode filled with the latest news and updates. We'll be covering a variety of topics, so stay tuned. Don't forget to hit that subscribe button for more informative content. Like, share, and leave your thoughts in the comments below. Let's dive in. عمتها على كبره زفلا دلو معلتيها إذا معلت زيها حبايا مغنيات المنطقة نازلنا حالنا كلت عبيت هي بات እግዚአብሔር ተወንዘፈለን ተቀበለለን ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ተሰቂዩ እዚ ቀዳማይ ናጽነቱ ቀዳማይ ሓርነቱ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ማለት ኣይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ናጻነ እዩ ናጽነቱ ገፊፎሞ ዓመታት ተሰቂዩ ለሙግና እነሆ እንደገና ጥንታዊ ናጽነቱ ተመሊስዎ እንደገና ናጻን ክቡርን ህዝቢ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ ለምታና ዓኺ ባንዴራ ኤርትራ ዓበይትን ኣብ ዋዕላ እንካብ መረፅዋ ኣግባል ተሰለፉ ተኻላኸልዋ ኣብ ልበይ ሓደረት ሰማያዊት ሕብራ ኣውሊዕና ማእገላ ኣስላማይ ክስታናይ ብሓደ ተንፊራ ምዕራብ ወገኑ ንተዓዘብቲ ብዘደንቕ ስነ ስርዓት ዓብዪ ዞባታት ክሰሪዑ ንመስርሕ ምድማቕ ተተሓሒዝዎ ሰናይ ዕረፍቲ ብላዋት አማን ሰላም አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን صحكنا
Thank you for watching this video. If you enjoyed it, don't forget to subscribe to EdTube, like this video, and share it with your friends. Your support helps us bring you more content. See you in the next video.